Sport Vibe, Truman TV, Sport Vibe, Truman. Sport Vibe through Truman TV. Ikaze kuri Truman TV na Sport Vibe, amakuru ya siporo yose agezweho. Yesu we Liverpool rwose itsindwa bitunguranye cyane, ibintu abantu tutatekerezaga rwose. Liverpool iba itakaje itike yo gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho, itsindwa na Paris Saint-Germain. Igitego kimwe cyabonetse hakiri kare rwose ku munota wa 12, Dembele akubitamo igitego rwose. Umupira wari urimo ishyaka rwose, ariko byaje kurangira Liverpool uyu mukino iwutakaje rwose. Byaje kurangira aggregate ari igitego kimwe kuri kimwe, bajya muri penalty birangira Paris Saint-Germain ibutsinze. Inter nayo izamuka rwose ikubita Feyenoord ibitego 2-1. Bayern Munich nayo izamuka itsinda ibitego 2-0, igiteranyo byari 5-5. Paris Saint-Germain, Barcelona nayo izamuka itsinze ibitego 3-1 bya Benfica. Mbega imikino yari ikomeye, harimo n'ishyaka ryinshi cyane, ariko amakipe agomba kuzamuka yo rwose birangira amenyekanye. Reka nguhe ikaze wowe tuzindukanye muri iki gitondo. Gubwa neza. Iyi ni Truman TV channel rwose yagushyiriweho kugira ngo izajye itugezaho ibintu bijya siporo, amakuru yo mu buzima busanzwe, ndetse n'ibindi byose byatugirira akamaro mu buzima busanzwe. Nimba ari ubwa mbere rwose wabonye ino YouTube channel, tuguhaye ikaze rwose. Ubishatse wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro tuzajya tugenda dushyiraho umunsi ku munsi. Wowe ukurikiye bino biganiro bya Truman TV akaba atari ubwa mbere, ukaba warakoze na subscribe, nukuri ndagushimiye rwose, ngutereye isari. Uri umuntu w'agaciro kuri twebwe rwose, ni wowe dukorera. Komeza uvugubwe neza, ndagushimiye. Reka twitangirire n'amakuru yacu. Liverpool bayikubita 1-0 rwose, igitego cyabonetse hakiri kare ku munota wa 12. Duciye muri make ukuntu umukino wari uhagaze, Liverpool arimo gukinisha kabiri, yari irimo gukinisha 4-2-3-1, mu gihe Paris Saint-Germain yari irimo gukinisha 4-3-3. Urebye kuri lineup ukuntu byari bihagaze, Liverpool yari yatangije n'abadefenseri 4, harimo Alexander Arnold, harimo Ibrahim Konate, harimo Virgil van Dijk, harimo Andy Robertson. Abo nibo ba defense bari bahari. Aba bari mu kibuga mo hagati harimo Ryan Gavanich, harimo Alex Mac Allister, yararimo yaje no guhabwa ikarita y'umuhondo. Haba ku ruhande hari gucaho Mohamed Salah ari gufatanya na Dominic Zobaciaz hamwe na Luis Diaz, hataka Diego Jota. Abo ni warimo abashakira ibitego, mu gihe Paris Saint-Germain mu izamu ryabo harimo Gianluigi Donnarumma ari wari mu izamu. Abadefenseri bari Nuno Mendes, William Panchu, Marquinhos na Akraham Hakimi. Abari mu kibuga mo hagati harimo Fabian Ruiz, Vitina, Joao Navas waje nawe gusimburwa, hakazamo Kivacha,
hakazamo abona abarimo bashakira ibitego na Ousmane Dembele waje no gutsinda igitego rwose hakiri kare, harimo na Baridere Barcola. Abo ngabo nibo rwose bari mu kibuga barimo bashakira intsinzi amakipe yombi, aho ubona yuko ibintu byari bikomeye cyane. Amakipe yaje gusimbuza agerageza gushaka uko yatsinda umwaka ku munota 67. Paris Saint-Germain yaje gushaka ubundi buryo ikuramo Barcola ishyiramo Duel, naho kuri 73 Jackson ajyamo asimbuye Alexandre. Umukino urakomeza, yanashyizemo Nunez asimbuye Juta ku munota 73. Urumva yasimbuje abakinnyi babiri icyarimwe. Ku munota 90 Bernardo ajyamo asimbuye Marcano. Urumva ko ni umukino urimo ishyaka ryinshi, barakomeza. Ku munota wa 12 Dembele aba atsinze igitego rwose abaciye muri humye. Igice cya mbere kirangira hari igitego kimwe cya Paris Saint-Germain ku busa bwa Liverpool. Batangiye igice cya kabiri rwose, Marcano ahita ahabwa ikarita y'umuhondo ku munota 46, naho ku munota 92 ubwo ni umunota wa kabiri w'inyongezo, Marc Allister nawe aza guhabwa undi muhondo. Ni nako nguko umukino waje kurangira, ariko umukino wari ufite ishyaka ryinshi, ubona yuko barimo batakana, ariko ubona Paris Saint-Germain irimo kugerageza kureba mu izamu cyane rya Liverpool. Bashyiramo extra time iminota 30 bongeyeho, nayo yaje kurangira nta kintu kivuyemo, birangira biyambaje penalty. Bagiye muri penalty shootout, aho penalty ya mbere yatewe na Vitina arayinjiza, Mohamed Salah aba arayiteye nawe arayinjiza rwose neza cyane. Romas nawe abakupisemo iya kabiri aba arayinjije, uwo bise Nunez abayikubise mu birere rwose aba arayihushije. Dembele aba araje akubitamo iya gatatu aba arayinjije. Jones wa Liverpool aba araje rwose, ngira ngo yagize ngo amazamu bayimuye ahantu yateye umupira harashekeje. Nuko Duel araza asoza ibintu rwose, ahita kubita penalty ya kane rwose, Liverpool ibitashya ityo. Unbelievable things rwose, ibintu ntabwo byumvikana. Nkwibutse ko hano Liverpool yabonye itike mu makipe ya mbere, imikino yose yayikinye rwose nta mukino n'uyu n'umwe yigeze itsindwa, yari iri ku mwanya wa mbere. Ni nayo kipe yahabwaga amahirwe yo kuzatwara kino gikombe. Ariko urumva yuko ibintu byo mu mupira rwose ni akamaramaza, ibintu umuntu adatekereza rwose birangira bibaye. Urumva ko rwose ino mikino yabaye uyu munsi yari irimo gutungurana gukomeye cyane. Barcelona nayo rero ikomeza rwose, ikomeza ikuramo Benfica, aho yaje kwikubita ibitego 3-1. Aggregate bayigiriye ibitego 4-1. Ni ukuvuga yuko ubwashize yari yabatsinze ibitego 3-0. Ahangaha rwose rwari ruca abana. Barcelona isamuka mu buryo buyoroheye ku munota wa 11, nayo bari batsinze igitego, ari Rafinha atsinda igitego rwose kuri assist ya Yamal ku munota wa 13. Baza kukishyura, Otamendi atsinda nawe igitego, banganyije igitego 1-1.
ku munota wa 27 Lamine arongera atsinda ikindi gitego, bibaye 2-1. Rafinha arongera kubitamo ikindi gitego cya gatatu ku munota wa 42. Half time yagiye kuba ari ibitego 3-1, ibitego byabonetse kare. Silva ahita ahabwa ikarita y'umuhondo ku munota wa 48. Full time ibirangiye ari ibitego 3-1. Barcelona ihita izamuka rwose yemye nk'ibitego byayo 4-1, ikatisha icyiciro gikurikiyeho rwose. Urumva yuko byari biryoshye rwose. Bayern Munich kubita agakipe k'iwabo bakuranye mu Budage, ikigisha isomo rya siporo rwose, igakubita ibitego 2-0. uwo mukino ubanza ari abakubise ibitego 3-0, byose ubiteranyije bihura ari ibitego 5 rwose, byose ibitego. Reka turebe twihuse turebe byatsinzwe nande. Komani yaje gutsinda igitego, yaje guhabwa ikarita y'umuhondo. Lamine ahabwa ikarita y'umuhondo nawe. Hamoso atsiya nawe aza guhabwa ikarita y'umuhondo ku munota 31. Half time yaje kurangira ari 0-0. Umukino wagaragayemo amakarita y'imihondo menshi cyane. Alonso nawe ahabwa ikarita y'umuhondo, uyu ni coach, mu gihe Haka nawe yaje guhabwa ikarita y'umuhondo ku munota 51. Kane kuri assist ya Kimmich bafunguye amazamu, batsinda igitego cya mbere cya Barcelona. Sheyishki ku munota 70 nawe bamutambitse ikarita y'umuhondo. Kane abatanze assist, Davies abatsinze igitego cya kabiri ku munota 71. Kane wari umaze gutanga assist, abakoze ikosa ritabaho rwose ku munota 82, bamutambitse ikarita y'umuhondo. Na Buendia ikarita y'umuhondo ku munota wa 86. Match iza kurangira ari ibitego 2-0, biraza kurangira ari ibitego 2-0. Barcelona nayo ikatisha itike yo kujya mu kindi cyiciro gikurikiyeho. Imikino izaba ishyushye cyane. Eteri nayo izamuka itsinda ibitego 2-1 cya Feyenoord. Uyu munsi twitega iki? Atletico Madrid ikina na Real Madrid. Niwe mukino rwose usa nkaho uturaje ishinga, twese tugomba kwitega ibintu bikomeye rwose. Ino mikino iza kuba ishamaje. Mbibutse yuko umukino ubanza Atletico Madrid na Real Madrid, Real Madrid yari yatsinze Atletico Madrid. Aston Villa nayo nuko yari yatsinze Arsenal, yatsinze umuba w'ibitego. Borussia Dortmund yakubise ibitego 3-0 bya Lille. Uyu munsi murumva yuko naho haraza kuba hari imikino itoroshye. Reka ngushimire rero wowe twari turi kumwe kuri n'umuyoboro wacu wa Truman TV. Gira ibihe byiza, impagarike n'ubugingo. Aya yari Sport Vibe tunyuzemo twirukanka, ariko mu masaha aza turaza gukora ikiganiro n'abatumirwa, turaza kurambura mu buryo bwimbitse rwose, badusesengurira duca muri make, tunaganira ku mikino iza kuba muri iri joro ryo kuwa gatatu. Reka ngushimire, banze rebe ko wakoze subscribe ukandeho kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byacu. Iyi yari Truman TV rwose, ndagushimiye kandi comment kuri twe ni ingenzi. Iyo nakanze like biradufasha, like ni ingenzi, bigaragara yuko ibiganiro byacu tuba twabahaye muba mwabikunze.